kihagwete todo Raila oiga Kibaki tosha 2002 Yes. tugethura Kibaki 2005 uri gũka campaign ya macungwa na marigo hau neho mekire atia ninge magitigithukana o mundu agithie njira ciake hau neho kiama kia ODM giaciarirwo mwaka wa 2005 riu page 6 ne turakirwo atiriri ni andu marakoretwo mena ndugu ya kwendana na kumenana ni mekwendana umuthi makamenana rucio makendana oke makamenana oke ucio ngi lakini wametoka mbali tariu hindi ria Kibaki agira na mutino ri wa ngari hindi ya campaign Raila augire atiriri captain witu ni agia na majeraha no mubira no guthie na mbere ni tuguthie na mbere nginya tutigire ni twacida Raila atongori campaign icio eika Kenya ngima nginya Kibaki agithurwo okay mari na timu itaga Mwengei page 8 no Raila no watongoretie campaign icio riu ngirora hau page 9 ri he retired Nyeri Catholic Archbishop Peter Kairo aroiga atia araiga atiriri aroiga maundu matiganite wa mbere president ndari aria siasa kanitha-ini na hindi ciothe Mwai wa Kibaki angira kurirwe Nyeri ndaga guthie mass na ni atindaga kira kanitha atiriri inywe kanitha tigagirira thirikari ni atuika accountable niguo uria thirikari ciuria he used to challenge bishops to hold the government accountable and was open to rebuke they can rebuke but oria ritamukwo haya araiga atiriri ndaregaga Kibaki ndaregaga kwirwo ni ahititie yani he was open to rebuke nona kanitha-ini ahitia ri nitikagira kwa thina kurutwa mahitia okay angiathire kanitha ri ni etagwo rimwe ageithia andu akarega akauga ngukite guthoma na kuhoya Ngai ndigukite oteti that is good koguo akaga kuthii haria mbere kugeithia andu angikorwo ni angi uhitukanyo geithanie kanitha ma ona guti mathia nigetha maheo kanya ni ona na bishop utindakiro umenye turathi kungi riu ri ona nijigua ona ketombe tugeithanie tuume ona nijigua gauru nigetha ni tondu riri ni wakirwo geithanie ukona andu na handu amathikiririe kigo kia Ngai ri ni goka guthukiria andu kwi andu maingira kanitha mathukie mitaratara iria yuma ho tondu nerenda guthi kungi riu ri kugatuika mbe ageithanie ona mahunjio no mambe kurugamio nigetha ng'ania wa ng'ania mbe ageithia andu tondu ni aguthie kanitha kungi Mwai wa Kibaki ndari uguo kanitha onengerwo geithanie ndangitikira okire kanitha kuhoya na guthathaia Ngai witu undu ucio ngiturerwo ni Bishop Kairo ni ati Kibaki ndaumire miaka 10 aiyete kindu kia muingi na tiga uguo araiga despite he never grabbed land or stole from public office Oni Bishop Kairo emeritus ugigwetwo emeritus ri ni retired hari iguru ri President Mwai wa Kibaki ndaheanaga tip never gave tips sadetekanetie no uguo agora ni gapi na akunengerwo mucokerie change yake yothe tiwajie kumuratiriri ati kana we expect ati ne kwira keep change ona ati change ni magana meri matwendie utigwo na kibao aca leta yote munengere ginya kibao giake ginya coin that heanaga tip ni turerwo guo ona ni nguririkana ingira ndika ni Nyeri athire andu makimwe kaira amahe mbeca amerire mbeca ciko fegi mwapurai roni ni hedo roni rwakendagio kutanyanya roni rwahukagwo gukubara ona haha nja wauma gukora mundu akwira ni urenda roni ukayuria ta nenda yuririe ka matano wanego muthenya uyu ungi twacinyuire ngara riu ri ciothe aya odo cionge aya okay odo cionge wa president ni gathiti mwandikite ni ati ndariaga irio kirinde-ini ndagiarire irio areroreirwo ni andu acha handu keheri-ini ona kunywa ndanyua muingi-ini acha ati handu hatukanite marika acha akata mutu aroragania me hau ni aroragania ya tiguthie ati no na thiku ciuria nukora mundu ma na imwana acha ndari uguo ni akindire haya riku hindi meguthie ndega-ini ati ni endete gukunda ndega-ini haya ginya ndega-ini ni akundaga no na ndega-ini
he mundu wa musavaga na ndio nikiona nke etekirio kuheana ndeto muno areto Sebastian Ogutu arauga atia Ogutu arauga atiriri ni umwe wa andu aria masavaga andu anene ana savu ginya Mzee Kenyatta ona kuku wa beza ujimeta etako Mobutu Sese Seko kuku wa Zebanga ring kuku wa Zebanga bene ahenaga tip ati andu aria thana savu ndege-ini ri kuku wa Zebanga ni ahenaga tip no Kibaki acha Ogutu said that Mzee Kenyatta never loved taking alcohol. Mzee Kenyatta preferred soda and could give a tip of about 100 shillings. Hey, Kenyatta yana tipu nene. Kakana kari kanene hede yake Kibaki. Hede yake. Nona, oyo asavite President Kibaki na asav President Kenyatta. Ndege-ini. Yorauga Mzee Kenyatta ri aheanaga tipu ya igana. Haya, atira atiriri. Kibaki ndege-ini ni anyuaga cohi. No mundu gwitwo Kenyatta, Jomo riu, ndege-ini anyuaga soda. Haya, riu uria gwitwo Mobutu Sese Kenyatta ni atigirite ndege muno. Muno. Ndendete guthi na ndege. Mobutu Sese Seko ri atuikaga very generous. Anyua beer and whiskey. Atanyuite ndari generous. Kuku wa Zebanga. Anu kandu mahana ugu arefa niguo atuika generous. No kuri angi ndai kuheo nake no akugurire. Ona ngi muno mona aku ndai na uniform. Ndage kuhe. Kada na karatu aka karagoro naguo kena goro. Akaga gucoka thukuru. Angi mwira wo indo kinjikirie kindu ngure kaba kugurire njohi mutinde nake mukenywa the whole day. No ndai kuhe. President Kibaki loved whiskey. Na white cup. Hey, nanywa whiskey. Na white cup. Kibaki, when given change, including coins, he could carry all of them. Okay, dikugondo. No ginya coins yake oyaga negera ciothe. Irehe. Na gakia muhuko. He also never allowed anyone to sit next to him after landing at the airport. He liked his privacy when enjoying a drink. Ashuka ndegeri. Agikunda kanyamu gake ndenda mundu amukuhe aikare hau ari. Uria no ikwa ndwage nao gukuguteria mundu. Ndendaga mutugo ucio. Ndendaga muhe personal space. Okay. Yes. Pejitani hakairetu ahe muiretu tugetu hakairetu ndo ari kairetu hendirio Kibaki aingirie no ni muiretu mugima. Ni mwandiki. Riu ni andikite rugano. Akiuga aingirire standard 1 the day Kibaki started free primary education. Rugano ruega rwandikitwo ni mundu wa enjoy ndio ni tore gitu ngiandika rwa Nyayo karia ka Nyayo ati twanyua karia ka Nyayo kuma wanu nginya 80 nake waraiga kuma aingire kirathi kia mbere form standard 1 athomire na githomo gia tuhu. Aya gutware page 27 nigetha tugetagira mucimo Kanini Kega. Okay. Page 27 ri turerwo kuria Nyandarua county ri kwina ndugamano ikuo. Nyandarua county Njoroge wa Githiji kuratuika President Uhuru Kenyatta ni weri ukuga no ugukua federal ya Jubilee hari giti kia governor. Kuna ndugamano gatagati ka Governor Francis Kimemia niguo no ri minister wa maesi sirikali yuki. Andu aria angi othe ni mahetwo tigiti wa Jubilee ite ici ingi ciothe guko central no giti kia Nyandarua kia governor Jubilee ndiriraneyana no oko aya no ogwika ati no ogukua federal na tondu tuli na director wa ithurano cia Jubilee Mheshimiwa Kanini Kega ndona andikitwo haha ni tukumuria ciuria. Haya Koru Nyandarua ri kiama kia UDA tigiti wakio una mundu ritagwo Badilisha Moses Kiarie kana Badilisha. Kiama kia CCK chama cha kazi tigiti wakio wena speaker Ndegwa Wahome no rikanage kwa ni andumire kaundo haha no rikura atuika atiriri his fate hangs in the balance. Ni tondu wa riri
kiama gya CCK kugerera munene wake gwitwo Moses Kuria ri no thoma the last paragraph daririe CCK leader Kuria has declared that the party will not present a candidate for the seat and would instead throw its weight behind the UDA nominee Mr. Kiari. Harure mundu gwitwo CCK chairman wa CCK gwitwo Moses Kuria ri araugire kiama gya CCK kana chama cha kazi gitikurugamia mundu Nyandaro na niguo ndikihete ndego wa home tigiti. Haya niguo ahetwo tigiti na akariha ciringi gocia kuriha milioni 1 giti kia ugavana not sure ndire sure kana 500 no arerwo atiriri tutikurugamia mundu ithuĩ twita CCK iri tukuhe weight tukana tugu support no nä må nä tigiti rä u nä kä oranegena tå gwetha ndego wa home ndikana oneke rå cio nä rä oke atherie å horo å yå wega wa å ngä heo atä tigiti å coke kä ama gä kå rå ge kä ama kä rege gå gå support no nä tå thiä Murang'a page 26 kuria Murang'a ri kiama kia Jubilee maranengerire Mheshimiwa Jamreki Kamau arugame kuo governor riu mundu gwitwo Jamreki gucindana na riri na Irungu Kang'ata wa kiama kia UDA Joseph Irungu former PS ena kiama kia DP Irungu Nyakera ena mundu ena kiama gwitwo Farmers Party na Dr. Moses no gukirigwo niwe ndago muona ararugama na kiama gia Safina aya gucokia hari Jamreki Kamau hanini Jamreki Kamau kurugama na Dr. Naomi Jerry wa Kagone niwe running mate wake Dr. Naomi Jerry Kagone na ni mundu uwe maundu tondu akoragwo ari director wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry na ni akoragwo ari management ine ya Kirinyaga University na JKUAT Dr. Naomi Jerry wa Kagone atuika no waguciarirwo kuria Mathioya akahika Kagema niguo na muoroto wake ni kwempower atumia na youth riu niwe mutumia wake ri urarugama na governor kuria Murang'a tondu Irungu Nyakera ri wake magia farmers ri na kiararugama na Catherine Mugo uria ni wakiri to hamwe koguo Murang'a Jamreki Kamau na Jubilee na mena Dr. Naomi Jerry wa Kagone Irungu Nyakera ena farmers na ari na wakiri gwitwo Catherine Mogo riu mundu gwitira Irungu etagwo Irungu wa Iragoi ndatuhete deputy ndatuhete running mate wake senator Irungu Kang'ata nake ndaheanite running mate wake na Moses Ndongo ndaheanite running no hau kona ari hau Laikipia ndenda hau no na kona ini hau Laikipia hau kianda fio Laikipia Buffalo kuratuika ciko cia andu gutharikirwo ni nyamu ni ciongererekete muno makiria kuria Laikipia tari kuratuika henguo iratakire muikari umwe wa kundu kuretwo ena game ranger kundu gwitwo Kanguo Jororoko on Monday haya ninge kuria Rumuruti Bogo iraguraria mudrume na kamwana ka miaka 12 pole sana haya kuratuika kulingana na George Goli wa Lake Olbolosat Conservation the increase of human wildlife conflict cases was due to drought ati ni ndu wa ngaragwire ironekana ni kumuri no kuratika kwina ciko makiria kana kwina andu makiria 30 matharikirwo ni nyamu itiganite mwena ucio mwaka uyu andu 30 he mundu retia namba ya mundu rathomithagia andu horo wa bangi ya mundu gwitwo no watothomithagia horo wa bangi ti Gregory HSC ndukihe uyu namba Gregory ni ngumutumira ta karatathi karatathi okay ndenda kwandika riri namba yake ndenda kwandika namba yake 07 haya yocio ni tukumuhe namba ngunengera mwandike umuikirie ni ngumuikirie na namba ya office ngumutumira na namba ya mushiri tukumusegua ate urenda namba ya bangi tukumusegua tugutumira namba ya Gregory Mushiri aya ni ndona andu ngimuno matumite ndumiriri citiganite na taru mundu ajira atiriri we no ndumiriri ya macaka aratuma aige ni akena ungegwite go Isadia Ngoini ndamuona na Zipi Joki na andu ngimuno matuma ndumiriri ciao ni undu wa uria tukiri ni thari atha igire tukora mundu witagwo Ng'ang'a ni arugamireire kiama kia aria madiraga na cuma nguru guku bururi-ini na tugukorwo tukirora uhoro wa Sumaguru scrap metal he undu ndaririkana wa mundu ura uragura Twitter ndaike mwetu wakamira ona 3 ya the Standard uhoro wa kugura mutambo wa
Twira na araigirira mbeca cia budget ya Kenya araigirira ciringi ngenenge imwe 5.1 trillion mundu umwe trillion, yani bia ciake no turugamire miaka iri na niko tahia ratahirie handu ena ingi na ingi aratigirie pratika utonga wake ni kindu ta 31 trillion kari kiekaga mundu uyu ambiririe na kugura tukambuni akendagia akagura tukambuni akendagia no kira kiamuhe mbeca biu ni guthondeka ngari stari cia kuhuthira maguta cia kuhuthira thitima iria citao Tesla ile cia iyo ni yamuhe bia iria itahana ngari cio ni nginyu Kenya ni kuri gutinjaga igire ithatu guku ugana ndirito atagurite ri riu ndirito no riu haha korwo ni ndirito ragutariria uhoro wa mundu gwitwo Elon Musk riu no igwe uria riu ndete maundu ta ma international no riu maya ndirito ukuhe wega muno maginya cryptocurrency maya economic emancipation riu ati uyu arenda kugura mutambo wa Twitter ni aragurire na ni egucoka wongerere ni ekucenjia na ni kugarurwo maundu maingi muno tondu ni gukugia nginya na premium content ati kama gukenda guthoma maundu matari ma kawaida ri ni ukurihira hau kienda fiuri ndaike mwe turi hau kienda fiuri mundu morutaga wira kwa ministry ya environment ri kuratikana yete mamilioni ma mbeca arihagwo mushara wa ciringi 31 no fegi yake rakorirwo na mamilioni ma mbeca nginya gwatika kwena 79 million ate igua kayo ya kuhana nera igire ni cia kiorio tondu hedi ara deposit milioni 4 ati ni cia ministry cia kugura cai snacks ate igura tundathi milioni 79 akaria na akathi kuyuri ati cia rirwo mandathi kwa ministry 79 million mandathi ma ciringi milioni 79 toto kiria itura igimari hoi anyway ungehogora ri ungehogora guoko gwaku kuorio kuhiriria muhecire kuhana atia utire na urunjiroge ndirenda gatucamanie nawe tondu wa Arsenal ri ndekire twahura ndu kirumaniririo ndirenda gatucamanie tondu ndamenya no ni menyaga we shabiki sugu wa timu ya Arsenal muno na Saturday kwari kundu kwega muno hari mashabiki ma Arsenal ona muthenya wa ene zina kukoria kwegega tondu na andu metagwo Chelsea na no twaguthite irari wiki njega muno kuri andu aria marumagira timu ya Arsenal athi kuhana atia utina uru turi kuo tiga ke hakira tukiri na kio tugicaka ya kuhuruka kwa muthe na ndacoka ndaira atiriri na ngoro ni hindi murari kagiriria maundu wita director wa ithurano kuria mwena wa Jubilee hindi murari kagiria na Fred kwaihurite andu haria bangaini ona to Friday wiki yo theri andu no marugama na moka gutucerera muno na nikia makiria giatuikaga ne gikuite ucio niguo ndure watu makirie muno atikia makiria giatuikite ne gikuite nikio kirari na andu aria ingi muno aria marokaga kuruirira giti wa kiama gitu kia Jubilee na niturakigerire haria turongira hotire tareke njurie na njira nguhire murari na kana mwina candidate aigana bururi-ini wa Kenya aspirants ni uturai na obere aspirants marari makiria ma 5,000 aspirants no riu candidates ni maroka o 1,000 na magana candidates ero ni gukwira atiriri literally handu hothe Kenya ri hena ikinya ritu ungithie Lamu ni gutukora ungithie Bungoma ni gutukora ona Githumo ungithie ri no gukora makinya maitu ndakwira ngo nigetha riri gutigana mundu gwitwoka mau nona kama ona rutirigaine karibu sana ndio ni mukoria maundu maingi no kiria ni gutheria uhoro wa kundu kuru guguretwo Nyandarua niguo asante thank you